Geng brutal acak-acak channel Leon Gantina geng. Mulai ingat mulai dari nol gengs. Leon Gantina geng, jangan lupa subscribe, like, comment, share nih Leon Gantina. Ingat gengs, jangan lupa geng, jempolnya jangan lupa geng. Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus geng. Dulu. Yang belum sholat dulu geng. Jangan sholat sekarang geng. Kalau sholat dulu masjidnya udah hancur geng. Sholat sekarang geng. Waktu sudah menunjukkan ibadah sholat. Sholat apa gang? Asal. Sholat asar. Oke geng, jangan lupa sholat dulu gengs. Kita ada di ITC geng, sambangin geng brutal, sambangin Leon Gantina geng. Mana yang lain geng? 2 menit belum ada penampakan geng. Tega bener geng. Ingat geng, ingat geng, ingat geng. Acak-acak terus channel saya. Acak-acak terus channelnya Leon Gantina geng. Aus geng. Nongol lagi geng. Wiyah. Nongol lagi geng. Siapa ini geng? Yang nongol 3 orang geng. Mana geng? Gak ada suaranya geng. Mana ada kan? Jangan lupa jempolnya geng. Wih, Ustadz Ade, jangan lupa sholat dulu tat. Jajan Jos Kados. Nonjok gengs. Ya silakan. Mumpung masjidnya dekat geng, sholat dulu geng. Ingat geng. Ompong mainnya jauh, iya dong. Nama juga ompong. Maklum, ompong belum punya tanggungan geng. Ingat geng, ingat geng. Jangan lupa gengs, like-nya, komen-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa share Leon Gantina gengs. ITC Cempaka Mas geng. Yang lain mana geng? Tolong dikirim ke grup itu. Tat, kirim ke grup Tat. Ingat Tat, kirim ke grup linknya. Mana aja kirim. Ompong ngacak-ngacak channelnya Leon Gantina geng. Biar cepat monet. Biar cepat monet gengs. Ingat gengs, saling support geng, saling support geng. Ompong minumnya air putih geng, lagi ngirit geng. Mana geng, yang lain mana geng? Ompong nggak sendirian geng, ada Hansi Pogel, ada yang lain juga geng. Kita lagi live geng di kantin ITC Cempaka Mas. Ini lokasinya di pintu timur. Wah. Jajan tunggu, nanti saya akan sikat itu channelnya Jajan. Ingat gengs, makanan enak jangan sampai punah geng. Nah di sini nih gengs, banyak makanan enak
murah meriah nih. Kantin Anissa Prasmanan, geng. Lihat tuh, gengs, tuh. Wow. Ada banyak, gengs, tuh. Semuanya 10.000, geng. 10.000, geng. Semuanya 10.000. Ingat, gengs, jangan lupa subscribe, like, komen. Lihat, gengs. Yang belum sholat dulu, gengs. Kayaknya Ustadz udah sholat nih. Oh, udah sholat, Tat. Makanya ikut live, Tat. Mantep, Tat. Waduh. Enak, gengs. Kantinnya deket sama masjid, gengs. Efektif. Jadinya efektif. Wah. Ingat, gengs. Ingat, gengs. Wah, ini siapa lagi, gengs, yang hadir, geng? Kita sapa-sapa dulu, geng. Udah dibirukan, yang mau saling support silakan kirim linknya aja. Ingat, geng, kita bantu teman-teman kita supaya cepat monet. Hansip lagi sholat dulu, Hansip. Waduh, ini tulisannya bahasa Rusia nih. Hello, welcome to channel Leon Gantina. Please subscribe, like, comment, and share this video. Oke? Okay? Ompong acak-acak channelnya Leon Gantina, geng. Oke, okay. I cannot read your comment because I don't know what is your font. Oke, geng. Terima kasih sudah hadir. Thank you for what is this? What is your name? Wow, I cannot read your name too. But I thank you for your support in channel Leon Gantina. Oke, geng. Where are you from? I'm from Indonesia. Where are you from too? I ask you, please. Can answer my question? My name is Ompong. Ompong from channel Geng Brutal. Oh, thank you coming in channel Leon Gantina. Okay, you can support another channel in this my channel. Okay. Thank you, gang. Wow. My father is from Russia, but my mother is from America. Thank you. What's your name, please? Big Ompong. Okay. Wah, nambah lagi nih, Jangan gabus, makin cepat, makin bagus. You from Russia? Please can give me your thumbs in my live today, okay? Thank you. Oke. Mana lagi? Yang hadir mana lagi? Thank you for coming in channel Leon Gantina. What? Okay. My name is Nicholas. Hi, Nicholas. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm so glad meet you, Nicholas. Thank you. From Ompong. Don't forget your thumbs. Okay, thank you. Okay, Nicholas from Russia. Your father from Russia and your mother from America. Okay. I think so. You very handsome. So I'm so glad you come to my live streaming today. Okay, thank you. Okay. Don't forget follow, subscribe channel Leon Gantina. Thank you for your support. Nice to meet you. I'm so glad meet you, Nicholas. Oke. Siapa lagi? Oh, you will go to Bali. Okay.
I know Bali. Yes, yeah, Bali in Indonesia. You can see a beautiful beach in Bali. Okay, so nice, so nice island. Okay, you can coming. Okay, in Bali is so beautiful. Okay, nice place from your holiday. Nicholas. Okay. Wow, 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 wow. Oke, siapa lagi nih? Oh, belum ada nongol. Waduh. Oke, Nicholas, you still there? Oke, thank you for your follow my live streaming today. Why, thank you from Ombong channel Geng Brutal. Oke, oke, oke. Hoa, hoe. Leon Gantina masih sholat, gengs. Kita bajak Leon Gantina, geng. Wih. Oke, jangan lupa jempolnya. Don't forget your thumbs. Okay, I come from Indonesia. You remember that? Indonesia, yes. So close from Bali. You can go to Jakarta. Okay, okay, okay. Loh, si Leon kemana? Yang punya channel enggak pindah tempat kemana kita nggak tahu, geng. Oke, gengs. Oke. Oke, gengs. Wow, 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 wow. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ingat, gengs. Loh, mana ganti nak? Main tinggal handphonenya. Handphonenya ditinggal-tinggal, gengs. Orangnya kemana, gengs? Wih, Ozawa official. Oke. Oh, Ozawa official. Wah, food vlogger Pati Jawa Tengah hadir. Jos Gados. Keren, keren, keren. Wih. Ini ompong lagi. Bajak channelnya Leon Gantina. Oke, jangan lupa kasih jempolnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang mau saling support langsung tinggalkan linknya. Sudah dibirukan. Sudah dibirukan semuanya. Saling sapa Jajan Zan. Thank you Jajan Zan. Thank you Nicholas from Rusia. Food vlogger Pati, thank you, thank you. Hadir, oke. DP 86 vlog belum kelihatan. Capek. Woi, makan woi, makan woi. Woi, makan woi, makan woi, makan woi, udah makan woi. Udah makan woi. Ompong masih di ITC Cempaka Mas, geng. Geng, di sini banyak pilihan enak, geng.
Mau kantin Anissa, prasmanan ada gengs, ada mie ayam 8.000 gengs sini ada geng. Ada juga nasi padang. Wow, pokoknya nonjok geng, rasanya mantap geng. Mie ayam 8.000 gengs, murah enak. Mie ayam 8.000 gengs, murah enak banyak gengs. Wih. Yang di sini porsi mahasiswa gampang gengs, harganya miring geng. Ini di kantin Anissa di pintu timur gengs, di atas 10.000 udah pakai ayam, udah ada telur juga gengs, tinggal pilih lauknya gengs. 10.000 gengs. Makan woi, madang. Tolong kirim channel linknya woi, biar rame woi. Mana tukang combro? Itu yang ngomong tukang combro. Woi. Wow. Oke geng, mana tukang cilok? Aci dicolok. Oke geng. Hansip geng. Udah tidak mampu lagi geng. Ini dia nih, mie ayam pasit 8.000. No, gelengan matamu. Gelengan matamu Jack. Mangan mie ayam pangsit 8.000, murah meriah. Makan di mall 8.000 Jack. Iki lho mie ayam 8.000 Jack. Gendang nguntal bareng ini. Mie ayam 8.000 Jack. Kita tanya Jack sama orang yang lagi makan Jack. Mas, mie ayam enak Mas? Enak. Murah ya Pak? Murah, enak, banyak gengs mie ayam. ITC Cempaka Mas. Orang Manang Mas? Orang Manggan. Wis. Jadi makan apa Mas? Bisa. Woi, Anissa prasmanan enak juga geng. Lumayan. Berapa duit geng? 10. 10.000. Pakai apa tadi Mas? Cumi loro. Cumi loro 10.000, murah pol geng. Wow, loh ini kita tanya juga nih. Mie ayam cocok Mas? Mencurigakan mukanya. Enak apa orang Mas? Belum dimakan Mas. Burung dimakan. Iya, Ini orang baru makan baru bilang. ini baru perdana? Iya perdana ini. Baru perdana. Masnya udah sering? Sama perdana. Habis tutup lama soalnya. Wih, habis tutup lama sekarang perdana. Bapak ini pun telas Pak. Pon telat. Eco Pak. Eco. Wah mantap. Murah meriah. Murah meriah. Eco gengs. Rasanya top. Jos gandos. Itu dia geng testimoni dari nih. Wah, nama mie ayamnya Bentuman. Yo piye ora tuman lho wong 8.000 keh banget. Yo tuman. Wong do tuku kabeh Cek. Delengen matamu iki, delengen matamu. Delengen ceh. Delengen. Murah geng, 8.000 geng. Delengen matamu iki. Iki geng, ada makanan lagi nih geng, nasi soto Padang, kantin Mercy geng. Gue namanya keren geng, Mercy geng. Wis Pak, udah habis. Oh nanti sore geng, jualannya nanti sore geng. Waduh geng, mijetin geng. Murah. Itu mijetin siapa itu geng? Itu marbotnya kenapa dipijetin geng? Marbotnya masuk angin geng. Iki lho, delengen matamu geng. Oh. Nih, lihat geng. Leon Gantina geng. Waduh, enak geng. Siapa maning geng? Hancur mana mau tak jitak. Oke guys, di sini banyak makanan geng, jualnya pagi sore malam. Wow. Pokoknya enak geng. Apa tuh? Ayo. Males lihat Robert. Kurang ajar. Yang punya channel malah males lu, kurang ajar lu.
Woi, nanti dulu geng, sendalnya geng ketinggalan geng. Mau geng, tar dulu geng. Hah? Oh, gengs, di bawah juga ada geng. Oh, rame geng. Ini dia geng, Leon Gantina geng. Kita banyak channelnya geng. Woi, geng. Di sini juga banyak pilihan geng, di bawah geng. Aduh geng. Wow. Tuh, geng. Lihat geng. Yang suka madang geng, merapat geng, kita setebak mas geng. Kita bantu UMKM geng. Tuh, sayap lapis telur 10.000. Wah, banyak tuh geng. Wah, ini pecel lele best seller Ronggo Lawe from Tuban. Tubanmu di mas? Tubanmu gede. Rengel? Lagi jenenge Tuban dulu. Ronggo Lawe Tuban. Oh, bocah Tuban. Ini malah Sunda. Oh, Sunda. Sundane ndi? Banten. Mbak, oh iki ndi? Ngawi. Oh, Ngawi. Nek Ngawi kuwi ning alun-alun Ngawi. Rasa iki pancen beda. Hah? Oh, subscribe Leon Gantina. Oh, oke anak buah. Tubannya di. Wih, ini mahal nih segramnya. Ini buat hidup di masa pandemi. Tubannya di mbak. Ini Mbak. Rengel. Apa soko mbak? Aku yang ngerti nek mong gor Tubane. Wayai. Oke geng, pakai sepatu dulu geng, sepatunya di atas geng. Jangan lupa subscribe Leon Gantina geng. Aduh geng, naik lagi geng. Aduh nanjak geng. Nanjak geng. Aduh. Nanjak geng. Biasa digorokin guys. Aduh geng. Ini suruh naik guys. Wih, ini masih setia nih yang menonton nih. Mana lagi gengs? Wih. Ini lokasinya di mana bang? Ini lokasinya di ITC Cepaka Mah. Wih, pintu timur bang. Enggak. Kita datangnya sore-sore gengs. Wah, mantap gengs. Ayo gengs. Ya, siap. Oh, gratis. Jangan gratis. Enggak boleh. Mau. Enggak, udah minum aja. Ini gratis, pengen gratis aja, geng. Waduh, terima kasih, geng. Tapi khusus diliput. Oke, nanti kita liputi, geng, kantin Anissa, gengs. Wah, luar biasa, geng. Nanti geng brutal hadir, geng. Geng brutal, geng. Nanti dulu, geng brutal. Wih, geng brutal. Ada fans baru. Sabrek dong bu, sabrek. Gua kita live di mall geng. Ingat, mau banyak subscribe urat malu harus putus geng. Kalau cuman malu nomor 1 mati aja loh. Oke geng, delengen matamu geng, sini. Mie ayam bentuman geng, delengen matamu geng. Iki geng. 8.000 geng, delengen matamu geng, 8.000 geng. Murah meriah, enak, banyak. Capek geng lambene iki geng. Oke geng. Lambene lambene. Weh, ada yang nonton kita, geng. Ketemu subscriber, geng.
Wih, dikasih air minum, geng. Iya nih, dapat Nutrisari, geng. Dari kantin Anissa, geng. Gak boleh bayar, geng. Gimana ini, geng? Waduh, gak enak, geng. Sungkan, geng. Waduh, geng. Terima kasih, geng. Mari majukan UMKM, geng. Thank you Fernando sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang lain, geng. Thank you, geng. Lambene, geng, lambene wis suwek, geng. Aduh. Tenang, geng. Geng brutal belum bikin live, geng. Kebanyakan subscriber, geng. Bantu channel kecil-kecil aja, guys. Aduh. Iya, Mbak. Manis, geng. Aduh, geng. Manis. Oke, geng, istirahat sejenak, geng. Kita mau mijit dulu, geng. Ayo, kalau mau minum. Emang udah selesai istirahat? Udah lah. Nanti aja. Istirahat sampai jam berapa? Hah? Bebas ya? Mulai lagi. Oh. Ayo. Yo. Ntar live aja sih. Oke, yang dipijat. Boleh. Gua yang live. Oke. Nanti kita ini teknik mempijit yang benar. Oke. Itu, geng. Oke, geng, tunggu live kita mijit. Bersama Leon Cantina dan geng brutal, geng. Geng brutal pamit. Ompong pamit.